oyun tapşırılmaya kaldı. Endi kişiler aldın Tatarık birinci oyunun esnasına alıp kettiler. Anan ikinci mına en mıktı oyuncu Jayılgan Ayıl'ın ıntımak oyuncusu, Kokkolçusu boyunca mıktı oyuncusu Rahmetullayev Ruslan Telekom koyun tapşırayın dedim. Gözüm balam, özümden bilet özüm. Ha baygan tuttu bozma. Arkadaşlar sonda bundan koyca buna kalktı bunu. Şimdi ilgeriye durayım cidden. Bir yerlerge sağ Hayır Hala, hala. Tamam bravo. Ana ne tekniçi, жақсы жігіттер ойынға жақсы өтті. Жігіттер, бар ынтымақпен өтті, рахмат сілерге. Ақмыңар улақ түспей, білеңерден күш кетпей. Ардайым ынтымақпенен чапқыла жігіттер. Өйде елдей болады, оны көтере біргілі. Бұл ынтымақ. Ана мынау нені сыйлықты ташырып қойын. Жайылған айылының мықты ынтымақ ойынының көкбөрі бойынша мықты қорғаушысы Мұратов Марат сыйланады. Atına tohum. Oğluna kaçtı. Atına tohum, kolunu itak cıtılıp etti buna dayanım buna. Oğlum götürün. Zaman. Marat güç gerek. Jayılgan Ayıl'ın ıntımak oyuncusu, Kokkolçusu boyunca mıktı Argımak Derski dep yazıp duruyor. Osmanoğlu geldi. Burada oturup durma Vay canım Bak rahatlaşma. Bekir bayağı son çıtadındaydı. Ekicini sizlere seçin. Aynen tımak oyuncusu. Oldu birincisini akıp koymasalar. Açık koydu. Köçösü. Birinci Nestan'ı satarı kalgan 3 gün sonra. Abdurrahman. Altındarım birinci oyunda satarı kalgan. Abdurrahman Köçösü. Tutu olsun baygılarını alıp ketsinler. Bana ikinci oyunda diyorsun. Ötkönde birinci oyunda kim? Ulan, ya çıkmaysa bunu ya. Ötkönde birinci oyunda sen ne olup kaldı ona ne? Tinçliğimden bütsün. Hiç tekemez, şol buyursun, medal. Altır. Onu bunday kılıp tapşırayın degemiz de var. Ama ikinci oyun, Jayılgan Ayıl'ın tımak oyunun jengüçüsü, Köçösünün Kökbörü boyunca komandası. Niyazaliyev. Kaptandan geldi. Figurunga Jayılgan Ayıl'ın tımak oyuncusu, yengüçüsü, İdris Zevadin Köçösü Kokkolçusu boyunca komandası Samat. İdris Zevadin. Jayılgan ne mınау ақсақалдарыңызды сыйлап қойық, жігіттер мынау ақсақалдар. Ақсақалдары сыйлап қойын. Аманда болса барғы, жашы ұғып тұрғылы ақсақалдар. Ақсақалдар сілер теріскер жаққа апарбайды туғандар. Ана мынау сыйлап қойы, Жайылған Айылын ынтымақ ойынның ардагері де Тасқаров Тоқсосын сыйланады. Тоқын әке. Тоқын Жоқы.
Nurcan ver koy mu canım? Nerede parası? Nurcan ver koy. Jayılgan ayılının sen okuyacaksın. Ekinci aksakalı Jayılgan ayılının tımak oyunun ardageri Turgunbayev Toktor Silana. Üçüncü aksakalı Jayılgan ayılının tımak oyunun ardageri Manafov Almaz Silana. Almaz. Sen de aksakal bulup kaçmıyor. Güzel yaş oldu. Sen aksakal bulup. Almaz. Devir aksakalı Jayılgan ayılının tımak oyunun ardageri Kencebayev İlyas Saltana Silana. Kencebayev İlyas. Vay ya. Takımdan kulak tutuyorsun. Sen bu güzel kısan var ya. Jayılgan ayılının tımağı oyunun ardageri Kengeşbayev Eginbay Silana. Eginbay da özüme alıp gidiyoruz satarına. Bak iyi olayım. Ağı Jayılgan ayılının tımağın oyunun ardageri Alimbayev Bakıt Silana. Rinat. Bu delatı olsun dedi. Atanı vermiyor. Jayılgan ayılının tımağın oyunun ardageri Abdülkayimov Bakıt Kileköy Silana. Kanat. Vay kanat. Arda aksakalları bilesiniz var mı? Hastane alı Ben de lahtama okuyup general gerek kurbalar. Jayılgan ayılının oyuncularda göre Abdüldayev Samudin öyle de değil. Şunday da oldu zaten de. Bana kadar bir tasarruf verirler başka çıkım böyle geçiyor. Su boş değil. Lan sen yok. Jayılgan ayılının tımak oyunun kökbörü boyunca mıhtı oyuncusu Joldoşu Ulan Silana. Yakın tutuyor musun? Yakın tutuyor. Başından kalkmak çıktı. Namuslu gülüp gördü bakıyor. Böyle koyursan. Bana bizim özün ayılının başımız var. Alan ayıl ökötüz var deyip ayılın barının tımağınlarına 5 ayıl ököttü. Ayıldı. Anan aksakal bol bugün ulaka gelip al jigitke de bir kalpak kiyis koyuyor. Ruhsat etsizler mi? Ertenki şernege bul taygazandı jakşılap kum tөгүп, laylarga daha kum töksün. Manas rayonu 28'inde götürdü eken, oşoga jakşılap dayırlansın. Keliniz. Kala kol çoğular. Hayır, daima bizge jakşı alıp gelsin. Buradaki sizlerge bir ne aytayın. Şu oyunun başında Elebes buna kim Hazret
Elebet bari oyunda uşuntun yakıldı ele. Sana Hazret. Gel abi. Aziz. Çakarak verdik. Niye duruyor? Satar rıkanı çoğun koca. Buna şaşsın var. O niye girdin? O sana koy. Hayır, niye girdin? Asil ettim. Asil ettim. Жайылған айыл ынтымағы ойынның жеңүүчүсү İdris Veki көчөсүнүн көкбөрү боюнча командасы. 4-нчү орун. Veki 4-нчү орунга кегиле. İdris Veki. Mavlan. Mavlan. Ötөндө oyun gramatalarını alıp koyla. Ket bolgan mı ne öyle? Anan, dağ balдар. Şunu uyuşturgan Mavlan'a rahmat. Maşinasını aydap gelip bärine Mavlan'a. Kana Mavlan gel aynan. Bir. Ya kuşancak bu değil o kadar. Anam bizde kişine sponsor oldu. Taşımakanın balası Mirbek var öyle. Hakta bu. Mıktı dikkat. Mirbek gel. Oy dikkat. Bizden hakırlar şunu budayınca diguru otatlar. 100 kilodan beri trombo. Önümde böyle. 200 kilo yorsam ağa 2 tane vergen. Sen kaçtırbaysın mı? Endi bir yerde sırttan gelgen bir aksakallar da var çıkar yani barilerle giyip almayın. Şimdi kararla anam yat bunu ya. Ya koşa Rakımcan var güzel çayla aynısın. Sonra Rakımcan olsun, kaynan aynısın. Alganı tömencak güzel öğrenin arcaklar. Yaşlılık olsun kaynan aynısın. Kana, kol çağılar. Hatta boğaz versin sizlerge, bileklerine güç versin. Jakşılık olsun, ortaların tolsun. Daima kuştu, jakşı komandadan bolgulam. Ocak ola. Ana. Anemice, jamat hazırkı tapşırığa büyük oyun jintap falan. Negizi bugün bizim finalini oyun. Dört bari ıntımaktı. Oyunda ötközlük buyursak, hiç aman eseriz. Anı tapşırığa birinci asakalara söz vereyik. Biz jakşı hava aysın, köngün böyle gitler. Alay tapşırığı azemini atkarayık. Bak gelin Azek. Azek mikrofon yok mu? Bu aylık kotamda geldi bugün finalde oyunda. Biz bu puan düşüştük. Meylisler, urmatlı ulakçılar, bu degen ıntımak. Mına jayılgan ayılın ıntımağı. Diyakta karap men de suyun ortam, mına jaş balları söz kıl attık. Buda kalasa jaşına koyup dağı iyilikке жетişerler altından. Ana şu ıntımağına reçakta acır oğazın, jaşınaka iyiliklerge жетörügle, mına azı jakşı oyun kıldыңар. Samı kılağını hiç kırsık bolgon jok. Biringer mayıp kılgan joksыңар, jaşınaka ıntımaqta çaptыңар. Ananın bu ağı ıldıklı koça, çoğun koça deysiz be, ıldıklı koça çempiyon bolup atat, şu jеңiç yüzü anıktalıp, mına azı tapşırı azemde turup atat. Bul çek bolmaz. Ayıldan azı birinci alsaňızlar, erteň şu ayıl hökümet arasında birinci alыңızlar. Ananları rayonga çıkıp, oblastka çıkıp, men tilekleşmin. Ortada bağı ıntımak jeňdi deyim. Çıntıňlar bek bolup, jalaň iýiliklerge жетişip жүрörler. Rahmat sizlerge. Den sor. Urmatly tuğanlar, mına bugün жаңы жыл, bargar birinci жаңы жылlar menen kutluktayım. Жаңы жылда жақсы бақыт, жақсы ийгилик, үйүңөрдөгү чоң албан ийгилик. Анан бүгүн ким жеңди? Бүгүн ким чемпион? Бүгүн ынтымак чемпион болду. Ынтымак деген команда жеңди. Бул ынтымак деген команданын аты башы ким? Жайылган жеңди. Ошон үчүн ынтымакта жүрөр келе. Мына бүгүн рахмат
kelip айыл өкмөтү келип баш көз болуп жакшы каалоонун айтып атат. Бизге ушинтип келип айыл өкмөтү келип жакшы каалоолорду айтып, ийгиликтерди айтып отурса, айылда ынтымак болот. Анан буюрса мына bir aydan beri жақсы ойын көрсөтпедиңер. Мына спортсмендерге, мына улакчыларга, балдарга, жигиттерге, демеушілерге, бұл жақта жардам берип жүрген неме байланышкерге баргарга рахмат. Мына бүгүн Бөдө Кыргызстан сактасык. Эң биринчи Кудайдан сурайык, мына элге жакшы болуп кетсин, туурабы? Мына кичине кырсыктап калды, баарыбыз кошодон Кудайдан жакшы тилейик. Ошондой Бөдө Кыргыз болбосун, андай болбош үчүн эмне керек? Эң биринчиси тартип керек. Мына жаштар силер турасыңар. Бизде жаш болгонбуз, бизде кайнап турган убактыбызды өткүзгөнбүз башыбызда. Бүгүнкү күндө жаштар бери карап ала. Ынтымак болуп, улууларды угуп, кичилерди ызаттап, жакшынакай немелердин баардыгын жакшы жолго берип, жакшы эстафетаны бергиле. Мына буюрса, мына жаңы жыл келди. Жай болот, күз болот. Күздө дагы ушундай бир оюн кылып туруп, мен просто өзүм оюм, мен 4 жол ойнобой, 2 жол ойноп туруп, айылдан бир жакшы мыкты команда чыгарсак. 17 бала, 18 бала ошо командасынан чыгарсак, ошо чыгарган команданын жеңилген оюнунда болсун. Анан буюрса мындай жакшынакай балдарды, мына кичинекей мына көрүп атыңбы, ырыс келди, сыймык, эмне деген балдар? Кудай ошолорду Бөдө Кыргызстан сактасын. Мына улуулары, улан, армат, бул жерде мына жакшы мына ким тилек чабып жүрү, ким чабып жүрдү, кайсы балдардан? Марат чабып жүрү, улгангандардан. Мына ошолорго Кудай ден соолук берсин. Ошолор жакшы тилек менен айтылсын. Кыргыз элинин ичинде мына бизге айла ынтымак берсин. Элибизде тынччылык болсун, аман болсун. Бүгүнкү жеңишер, бүгүнкү байгеңер куттуу болсун. Дайыма тойлордо жакшылыктарды жол жүрөк. Рахмат. Мен бир калаганым жаңы жыл бардыңарга жакшылык алып келсин. Жаркылдап төмен жак дайыма жайдары болуп элге кубаныч алып келгиле. Ошо Андай болсо бүгүнкү эми мына бүгүн 4 оюн болду. Урматтуу жамаат, жакшы оюндар болду. Эми айта кетсек, сыйласак, сыйлыкка бар татыктуу берди. Бири-бирин эч ким бөлбөйт. Жаштар бар, улуулар бар, мына Дулат ака асакалдар кошуп туура жагын айтып жүрөт. Жакшы судьялар келип атат. Асакалдар келип атат. Ошон үчүн негизи бул действительно ынтымак оюн болду бүгүн. Анан азыркы тапшыруу Азиянын биринчи бүгүнкү оюнун 4-чү орунду алган командадан баштайлы. Бүгүнкү биздин оюнда 4-чү орунду ээледи Абдыраман көчөсү ээледи. Кача команда келип Мамат колдур кой. Орун кут болсун. Сыйлык кут болсун. Кача колун жийтер. Негизи ат баккан жигиттерге негизи тазим чын элечи. Биз үйдө отурганда, телевизор көрүп, чай ичип отурганда нормат азамат. Күнү сууганда аты минет, ушуга тетеде балдар бар, акелер, инилер бар. Кийинки 3-чү орунга жакшы ойноп берген үчүн, жакшы оюн көрсөтүп берген үчүн 3-чү орун бизди сыйламат. Жайылган айылынын ынтымак көкбөрү оюнунун жеңүүчүсү 3-чү орунду ээлеген Идрисов 1 командасы. Так, саган. Так, мынакей, бул немелердин улан. Кезектеги сыйлык 2-чи орунду бүгүн биздин оюнубуздун 2-чи орунду ээлеп, дагы бир жакшы командабыз бар. Бул биздин Ниязалиев көчөсүнүн командасы сыйланат. Сыйланар кут болсун.
Kiyinki, emi negizi birinchi o'rinda negizi eng kuchli salat shunda. Anan kindili mene chapqan ballar aladi. Birinchi o'rin qut bo'lsin. Bugungi bizning birinchi o'rinda edigan komanda bu İdrisov 2 komandasi. Sizler kut olsun yigitler. Anan emi aramızdan dağı bir жақсы oyuncular var emi. Zaten ben bille emas elin bari көріп тұр. Жақсы oyuncular жас балдар ойнап атат. Harbi salımına negizi harbi salımına бұйырса приз қылсақ болады. Құдай бұйырса күнге де келеміз. Anan emi біздің дағы арамызда жақсы bir oyuncular бар. Бүгінгі жақсы ынтымақ ойынын мықты шабуылшы namı. İsmanov Ercan Akılovich. Bana Ercan sizin kutlu olsun. Buralarda жақсы çap, жақсы oyun götürdü lakçalarına var mı? Osonda öyle kezekteki bizim daha bir жақсы oyunçumuz var. Özü жұмысқа да жетіскен, жұмыстан кейін барып малында қарайды. Адан келіп уақыт тағып келіп ұлақ жауады. Біздің бір жақсы жігітіміз бар, жолдаушы Улан Мұзатылаевич. Бұл мықты арғымақ науындан естігенат. Күлгішті бол, денсаулықты бол, күліктерді шапқылай берсін, азаматсың. 정도로 정중하게 Alemi dağı bir жақсы bir oyuncumuz var bizim. Mıқты korkuucusu namı silaylı bu jigitте. Ismanov Anarbek Nurmatov gel. Anarbek gel. Mına жайлығанда осындай балбан жігіттер көп болса не деген салына жігіттер қоша қойған. Emi bir yerden dağı bir жақсы gramata var. Emi jigitler bir kişiye қағаз болса dağı баяғы адамның көңілі, адам жүрегі дегендей. Біздің арамызда bir жақсы әкеміз бар. Жолдаушы Асатулла Рахматуллаевичке диплом беріп қойшы. Уші кісі көп жылқып алады. Қанша жыл болды. Мен кішкене кезімнен білем, қанша аттарды миніп шығарды, қанша жылқыларды шығарды. Қанша сүйдегі құлып болсын. Дағы күлік аттар шығарып тұрыңыз. Бол чалулар болсын. Балар рахмат. Ойын қойып бердеріне рахмат. El razı olsun. Көп көрді. Юш ақсақалы. Ademi ақсақалдарды сыйласақ, ақсақалдарды көңілін албасақ, жастар бізді көч шоңалбайды. Ақсақалдар аман болсын. Біздің ойыны көріп жүресін әке. Келіңіз сізге де бір жақсы қалпақ кигізіп. Hurmatlı jayılgan ынтымақ айлы. İlgerinden kalgan jayılgan ынтымақ boşu. Buna Kuday şükür baldar barızınlar, ынтымақты kulak çavasınlar. Kuday densoğuk versin, Allah'ım gözü kısıkta saktasın. Barına densoğuk olsun. Çaverin üşüdük.
talasın atı çıkan, jayılgan talasın atı çıkan jigitlerden bolsun. Barına rahmat, şunduk bu iyilik, densoluk, Sulmamet'ten faydalanıp men alışta yürgen baldarga ambalasa üylerine katkanga nasip kılsın Allah. Hadi gel. Koşkon salımı çoğu mu? Bizde çok koşkon. Aga sizin de salımı. Эми айта турган бул беректин баарын берсек, баарыбызга берсек болот. Арасына дагы жакшы акелер бар. Жантая кетирүү, жылкы менен чомойгон, баарыңа таанысыңар, баарыңа сүйлөйсүңөр. Аке, башыңыз жаңырсын. Капак кийип жүрөңүз, аттын үстүндө. Күчтүү болуңуз, жесо болсо болот. Bileklerine güç versinler balдар. Tutmaktı bolga, birlikte bolga. Alan dagы bir капак кийсек. Бүгүн оюн баштаганда эле бир киши аябай мындай бир активный болуп жүрдү да. Бага кайта келип, кандай кылып жазабыз, анан кандай кылып беребиз. Бир өтөкен оюн деген дагы бир акебиз бар. Учакеге келип койсоңуз. Evet, sizlerden yaşlar gelip kalmaz aka. Yaşların arasında aman bolunuz. Size ilgilik olsun. Yaşlarga turaba götürüyoruz. Başlıyoruz bozdurunuz. Oçak bağlar işte. Дагы бир капакты кийген жакшы бир сыйлайлы биз өзүбүздүн акебиз жакында эле келиңиз. Сиз эми эле жаштык кезинде биздин көчөдө ат чаптыңыз. Бул жерде сыйыңыз бар сиздин. Месолто болуңуз. Ömrünüz uzun bolsun. Densolukta çok işimciler ekle badar. Köpten beri şu cami bizden prezidentimiz şöyle önümüzde şöyle salımın koşup köçenin ıntımağın karmayın deyip asla cüret ornun kutu olsun baldardı jetektep daim aldığa sürüp yürüyor dağında başına Kuch bara tüzülüp jigitler. Kubuk diyor. Alan Apa kubuk de? Kubakta azı kubakka çeken daha bir kişineke bir belek var hem bu bayağı özüm atman bir 300 son bolsa da kebak edemez. Bura бүгүнкү судья болуп жакшы ой өткөрүп берген Бактаке. Бактакеге biraz акча алуу кылып коелу. Nak, kararış Bактаке. Ben daha başladı 500. Судья gel. Ana konuşalım. Судья olup bergenine. Ömür versin. Hurmat tuğanlar mına jayılganın jakşılыгын, ысыгын дайыма şu bir aydan beri tartıp şu Kıtırık'a, Ortık'a, Enteskel жүрген Turarga özümün alpak niyiz koyuyor. Молодец. Дайма, jakşılığınızga. Alan emi. Çeşme balamı. Alan emi. Çizga tartıyorlar. Jana oyun başında aytıldı. Olduymaz. Çin'de ele hokey bir uutun oyunu. Her bir uutun özünün oyunu var. Ne alsan sen? Ben öyle. Tartılot kaçın sen? Tartotau olduymaz. Ben öyle ulak negizde Kırgız için jaralgan. Kırgız erle ulak cevap oylayayım değil mi ben özüm? Onun için bunday kubakты şu kubakты alış için kança degen atlar çabып atат, kança degen terler agып atат, kança dayındandыңар, kança жүрөк менен оюңар түз койдуңар. Barыңарга рахмат. Анан бул kubakты берип атканда башында командалар менен сүйлөшкөн, капитан командалар менен. Ачко oyun салап келдик, салап келгенде Мамат Юсуп Абдурахман көчө менен Ниязалиев көчөсү тем болуп калдык, 30 болуп калдык. Анан бирок ошол эле учурда оюн баштагандагы эреже бар болчу.
akırkı deyişli akırkı salımı bu bizim Niyazeliyev köçesine katkı oldu. Aytқандай о. Кешірім сұрайын, берде кубак біз жаңағы емін да жетеді. Мұнша белек беріштеле толқындану бір жақсы сезімдер бар балаңарға. Анан негізі действительно мынау кубакқа өзін кубакты мен аламын деп өзінің көңілін қойған, мен өзім салым қылайын деген біздің ислам минуске қол қойып қойды. Жетіп тапты сүріп қойды ра. Саған бір айтып қойыңыз ке. Келіңіздер. Bir айтып қойыңыздар ма асаға? Саяпқа сөйлейді. Жетіп тапты. Кемел. Жастар. Омин. Қырғыз елінде жақсы мақал бар. Баяғы неме менен су менен жерге көрөт, бата менен жерге көрөт деп. Омин. Құдайым бақ берсин, бақ берсе бат берсин. Құдайым дөлөт берсе, улук берсин. Құдайым ырыс берсе, дұрыс берсин. Алақан жайып отырғандарға, мынау жерде тойды жашнакай уюштургандардын баарына Кудайдан эмнени кааласа Кудайым омуну берсин. Балдар аман, жан аман, эл аман, элдин ичинде биз аман болойлук. Омин. Омин. Mana men balдар. Эң жакшы нерсе кылдыңар. Бул ынтымак оюн болду, айылдын ынтымагы деп. Бул ынтымагы арты өсүн. Мына жерде өзүңөр көрсөңөр мына 4 оюнда тең кандай деген аркы эркилер болду. Бирок жакшы жагына келсеңер да, ушу жакшы жагын алгыла. Бул балдар баягы кишилер өсөсүн, чоңдорун кишилерге үйрөтүп берле. Бул ынтымак оюн деген ынтымак жаш өттү. Мына баары жер кысылса балдар аман, аттар аман, баары жаш болду. Ынтымак арты өсүн. Varlar keyinki жылы бұдан да жақсы ойындар өттіңдер. Сәлет шыға қарағаныз. Елгіз жақсы өтмеді. Ушинтип жайылган ынтымагын көчөлөр боюнча ынтымагын ойын бүттү. Akşamlar be. Ne de bir Oşu jamat. Bizde жақсы oyun болду бүгүн. Бүгүн айыл oyunlar жақсы oyun болду. Biz өткөздүк. Идрисов эки көчөдө. Анан биздин көчөгө көп салым кошкон бир агабыз бар эле жана унутпой туруп, сиздер чыгып кеттир. Олон эке. Ne болду? Биздин тамадага чоң рахмат айтабыз. Бүгүнкү тамадан жакшы алып Болду, сүрөткө тартайын. Урматтуу жамаат. Бүгүнкү оюнуңар жакшы болду. Ынтымак жеңди. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт, ырыс бар жерде ынтымак бар дейт. Айтор байгыңар куттуу болсун. Кудай буйруп биринчи месте алдыңар, ошо куттуу болсун. Медалдарын так баштайга. Чекесине сумла. Buga yok. Ben annenin baldarım. Onun arada dert vermesin. Tımak bolun, tımaktı bolgula canım.
Aq var jerde ırzyk var deydi. Mına ak eken Kuday berekesin bersin baldarım, ömür jasыңар uzun bolsun, ulaqty çabıp balдар balban balдар bolup жүрөрler. Kana oy. Kana tappan özüne geçme. Geldi tekesine tak. Mene koyna sagayt. Ekone tak. Balbanlarga tak. Tokta bacım, filo bu tak. Tuğga düşüp. Aksakallarını bol dedi. Silan. Mele baldarım, Cengizlerin kutlu olsun. Daima şunda jakşı oyun ko'rsatkil intimaktu. Mına çerona çımdık baraken, hakikatlık baraken ortakoca birincilik aldı. Kubonlar kutlu olsun. Daima şunda jakşı oyun ko'rsatkil baldarım. Gel. Omin lan. Omin. Sen kim aldı? Gel Nazar. Gel doktorum gel gel. Evet, çekesin. Gel bakalım. İki kadar bırak. Aziz dağıtı var ha Aziz. Gel. Aziz. Gel. Ne de alalım. Sokuma takor, sokuma. Ummat aldı. Ummat aldı. Alırsın ya barını. Tak bacım. Oğlum baldarına var mı? Çok mu baldar? Deme tamam gel sıymık var o. Talan. Bir de turgan yakın takım gelip edildi. Kızın yanından oldu. Cemal şu. Takbacı. Dostum hareket takıladı denin. Cemal şu Moskvaga. Baruz. Жапа турмак баарыбызда ортого салым коштук элек. Москвадан келген салымга да биз рахматыбызды айтып коёк жигиттерге. Аман болсун, бар болсун айтор. Баштарына баш кошулсун, жаштарына жаш кошулсун. Айтор жакшылык кетпесин, жамандык кууп жетпесин. Ошолор аман болсун, а? Кайда жүрсө да. Амна байгендер куттуу болсун. Aman bolla, bar bolla. Tuş kuleye boka karnım, düşmüyor mu? Gel, şöyle gel.